rukanya uyu mwana waje ni kiyo cy'igitanga tiga fu bino zo yiwe ikindi azonga amatashushe asomera avoka ikindi ajye imyembe ishushe hanyuma asomera amabenyi kurumva birambabaje cyane kubona umwana waje arabaye gutya ikindi ni umusohokana ufatiriya nda wisiga amazi akukande ukene tubabarire murera abana gusige hari umwana ntaribe azogaruka ku ishuri papa mimi sisomi utasoma sisomi utasoma sisomi gasome mugabo Yes, apo nta wumva ico yakubata. Eka ntacu. Hano muri veranda se tubona ko hari ibiti ameze neza. Nto ibura na mu rugo mpaka uba wicaye gusa. Eka narenge no kwigendera kugira ngo umwanya afite. Gutembera ega buriya si byiza ko umugabo aguma muhira buri munsi. Simwebwe mwanyine uza usanga mwaye mwitotomba umugabo ngo ntaziza kuri muhira ngo aje gukora. Nabonye umwe abwira umugabo ngo se muntu yoje guhakwa nk'abandi. Nuko mugera ne yamuzamusha. Wega twa dufite ahantu ushobora kuja ku gatorero cyangwa nkaja guhura n'abandi bagabo b'inshuti zanje wenda nkirambo mwivire tukaganira nyine ubuzima bukaje imbere tukagaruka imitsi mihiye nimugoroba. Dawudi namba yagiye nawe ntugenda ndasigara nande hano. Sigara wenyine turatinda se mugoroba ntwa twagarutse se. Mugoroba no shaka naho reka Dawudi arabaye kwishura. Igihe uvuka se wavutse uri haje. Erega wavuye mu nduri wenyine. Aho marasi rasanga abandi. Umukecuru kuracakirira umuntu bikide biki. Nawe umusaza akoragirira umugiye gusanga abandi bagabo. Naho usanga abandi bakecuru ndi buzuye. Bari. Namara muri iki gitondo ashaka sigara. Cyanje. Usibukinze. Si bisanzwe. Uravuga ngo bya Dawudi. Dawudi umusaza umwana akora mu mbazi. Ase iminsi namureze niyo namukikiye n'imikeya. Erega umuntu wiga segonderi urumva usubira kumumbaza ngo yagiye. Ahubwo ndi ubaza David musore. Hasi namenye nagiye no kwishura. Sinzi namba yagiye kwishura, sana namba yagiye nabuze. Si cage cuko cari mu kuvyuka asa n'ugiye koroga. Jewe ushabiragaze. N'imyaka yiwe y'abana se ubwo abagiye gukina n'abandi bangana. Cya gitondo. Naho ngo ntuzugenzura neza. No gutazi mukuru waje. Akaza tuka igicuko akazaca kuba sizeri yage. Mukuru waje kuri. Ariko ibi byose Dawudi ni ukunda ishuri. Hako ntobyuka rya joro udakunda ishuri. Ntawe umenye dusanze ari ukuri kabisa. Byoba ari byiza ko abantu bacu bakunda amasomo cyane. Ahubwo agenda iyo haje kugira n'igihe ugarukije. Ntambona njyake ndabona bwije. Ese ko wawe unyiruka nkaba ufite izindi zagaho. Nawe nakunda Wanyirukane waje. Warakubwiye gutyo wambwiye ngo kuragenda sibyo? Nane keneye nyine ugenda ugira igihe ugarukije. Kugenda n'ubundi nta igihe cyose novirana ndagenda ugaruka. Ntagiye kabisa. Njega kurankerereza ari byo ngiye gukerereza ke nimba ugenda ariko njewe ntabwo nyirukana mu wanje ngugenda. Ndo umwana so kumbwira ngo ugenda mubwira igihe ugaruka. Nabaye koko se ngo ndatagize bite. Ntubyumve nabi narimvuze. Ibyo si uri muri ba bantu bazabona umushitsi gutya yururuca agitura igikapu ngo se ngo uzotaha ryari. Ntiwumve nabi siko nakubwiye. Ese kurantunga intoki wambwa? Ntabwo ngutunze intoki. Nuko hari ibyo mpamubwira ushatse kuvuga nko hari nk'ikindi ngiye kuvuga. Ubu kurambwira ngo ningene ngo ngize kugira igihe cyo gutaha. Ese ntumbwiye ngo uragiye gusanga. Umva amategeko gukora gutaha saa ni mwaso. Yewe nashaka urare. Ngo nishake ndare. Ni kwa so se nari kuba ngiye kurara. Ukadahure hakuvuga ntabwo kubwira nabi. Ukazawumva. Kura n'inzo imeze nk'umureke. Karibu. Uko mwe muke. Umeze neza Tumeze neza. none twagitinda amakuru nabazaniye y'umwana wanyu Dawidi Zakubwiye ko agiye kwishuri. Umuzaniye amakuru usanga umwana ntacyo yaritwaye neza ugasanga atuzaniye kado. ceceke Ngaya tugeze. Tugezeho nta kibazo kabisa. amakuru mwazaniye si meza Yabaye gute? umwana wanyu niwe kuko hano hariho abana babiri biga ku kigo n'uwitwa Dawudi Kilema n'undi Dawudi Kaskile. Wacu ni Dawudi Kaskile ubundi Kaskile usigura igihugu ni ikizina cy'ababembe.
sekuru yabanye n'ababembe yahise arimwita gusa kubera ko ngo hari umwana yari afite yitwa Kasikire w'umubembe. rero tudatinze twebwe iyo umwaka ugiye gushira urumva bisigaranye iminsi 5 abana bari kubakora amarisaje rero tuba dufite amategeko tugenderaho bivanye n'ikigo rero urumva twebwe tuba dufite ibintu tugenderaho tugiye kubashikiriza kuko rero mubizi Daudi Kasikire umwana utari muto ndibaza si yego n'umusore nuvuga ko yakoze amakosa menshi hariho ikuru yitwa amakosa ariko bamuvyeyi niki kitumvikana nawe urasinziganye ku mitima kiranya abavyeyi kumve nawe afite amakosa yakoze ku kigo nyine bena yahe nayo ngiye kubabwira yakoze menshi ariko twanditse amakosa 8 yakubise umwarimu se naye bashikiriza wa mugabo ugenda buke kibazo rero Dawidi tukaba twifushije ko tuzana amakosa yiwe tukayabashikiriza no nk'abavyeyi kuko ntazogaruka kuri kiriya kigo cacu umwana wari muri gatanu wari ukwiye kwinjira gatandatu ahubwo uransi umwana twasanze sinzi kuntu nje mufata niki cihebe uriya mwana sinzi ukuntu nimba ari ubuhe bwoko nimba ari ubwoko buturuka muri Libya nimba ari hehe kuko n'umwiyahuzi ni ikirara giteye ubwoba nagize gutese ikosa rya mbere turamushinja mu kwezi kwa 4 ku itariki 7 hari umunsi wa 3 nibwo yasimvye urupango asimba urupango yihuta cyane agwira umukecuru wari utwite ariko noneho turahombe aya makuru yarabaye hatubwira directeur ubu urumva ibyo bintu bibaho kweli zarabaye yagwiriye umukecuru wari utwite uwo mukecuru n'ubu nyine kubwira yazaye umwana upfuye ntumvise ko nzi ko abakecuru batwise kera harimo Mukaburahamu Sara akabaho Elizabeth uramubyara wa Mariya nyina wa Yesu agasura akabamo na Ana bagarutse gute muri iki kinyejana cyane ariko ubundi wa mugabo we nje naje nk'izina rya directeur uraza wunzanira ibintu za Bibiliya bisigura iki ndabyumva ariko nakumva uko mpaye nkubwira directeur umukecuru umwana arapfa agwira umukecuru arapfa umwana yari afite mu nda cyangwa uje kutubwira kugira ngo tugire ubwoba ayo makosa yose yakoreshejwe n'agahungu kacu kamwe dufite cyane no kubera muzi uko dufite agahungu kamwe niyo mpamvu muza kumushiraho ibyo bibazo byose aya sinkaye mzemera jewe umuhungu wanjye atara anyibwiriye yari muri iyi nzu nijoro twaricayega n'umwanya nimba utarabibonye ko atigeze ambwira ati yahuye n'ikibazo mba mwabavyeyi sinaje hano ngo munteshereze umwanya wanje gusa sinyoboye ikigo c'imfuvyi cyangwa ikigo nyoboye ikigo c'ishuri ko muranyumva neza sinaje hano ngo munzanire amajambo yanyu mudefanda umwana wanyu aba bakasikile bombi nibo nje gutangariza amabi bakoze hano mfite abana benshi cyane mwavuze wanyu ni Kasikile Dawidi uyu wundi nawe nobabwira amakosa yiwe kubera atari we nyine atari uwanyu sinobabwira ngo yakoze ibi n'ibi rero mureke mwumve ibyo umwana wanyu yakoze hanyuma mbashikiriza ibyo naje hanyuma nigende ubuzima bwanje bukomeze tunaziranye daye murabizi nibwo bwa mbere ngibona izi visage zanyu ese directeur ko mbona waje kukutubwira nabi ariko uzi hano ko ari nubwo uri umubyeyi w'umunyeshuri ni hara kwishura ko nta gusa kuntegekera iwanje uza kuntukanje n'umugore wanje ngo dore ngo visage zanyu tuzanye ibifaransa bipfuye nimba umwana yo barakoze ikosa ugomba kutubwira ukatubwira ati bimeze ukuntu ukagenza make urashobora no gusanga wihenza ari Kasikile Kalema kubera ko bafite nk'amazina agiye kwitiranwa ugasanga nyine n'uwo wundi wabikoze atari uwacu kandi nubwo yo baranabikoze ntabwo uza kuntukira imbere y'umugore wanjye ndi umugabo ukuze dore uracari na muto ndakuruta ugomba no kwiyubaha apana kuzana ibintu by'urugambo uzamuka nka kujya kwa Primus ufururira cyangwa umeze nka kurya kw'intu uza kwikirunga bira numvishe psychoma cyangwa nka kuganza numva ngo Misiri igiye kuzamuka nzizamu ugenza amaka imbere y'umugore wanje neje utazosanga umugore atangiye kunsuzugura ibyo simbikumva Direte ariko nawe kurashaka kutubwira nk'inabi nubwo amakosa yabaye ariko kurashiramo akantu k'inabi no kudutuka no kudusuzugura cyane nubwo muturere y'abana hari
tubaheza akanogo uzi ifaranga turekura hariya ntabwo habaye kwa gusa ni ifaranga zacu dusohora namwe umwana zarashitse akagwa mu ikosa ni ikosa twese twabiciyemo mu by'amashuri mukwiye kubabarira kandi mukaza mukatubwira bukebu mwamutubembereza bukebu kapana kudutuka wowe tubwira ayo makosa umwana yakoze umwana namara kuza turamwibariza ariko uragukuma udutuka mureke mbasomera amakosa yiwe hanyuma ndangize nunambabarira ku bantu banavuze ijambo ribababaza rero muri ibi bintu byose yabiri na hano izina ryawe ndaribona hano umubyeyi yitwa Nyandiko umubyeyi Kanyaraza sinukunye kosa rya kabiri yarikoze nyuma y'ubwo ngubwo imbere yaho ukwezi kwa kane kandi uyu muhungu yamwoye amavura arindwi amera nabi cyane iyo yayuramutwe bwamumereye nabi uburyo yakubise abanyeshuri ureke naho ngaho yikira ku mwarimu nawe aramukubita ndetse baranavuga ko nyine amenyo yiwe yakutse abiri kosa rya gatatu mwewe niko data ngwino hano ngwino hano uratambuka kuri directeur ya wanga mwarara kumaze kubura uburyo oya ko mpangira ngo uvuye ku ishuri Narindi yari haruguru. wowe kurabona yo yagiye ku ishuri yambaye gukibira kuva mu gitondo akebye ko wagugeze umubona bibaye navyiza ko ashitse dore ibintu byose biba byaje bavyeyi dore n'ifoto yiwe imurega ko nta kindi kigo cyose kizomwemerera hano nose ku directeur umwana wanje ntabwo azosubira gusoma nta handi ashobora kwiga nkeretse afashe iyindi sura yiwe bakamwanka kujya Jackson yagiye yicisha mu imashini mu bindi shusho nawe agifite iyi sura ngiyi nta bindi bigo by'umwaka ikosa rya gatatu uyu mwana wanyu bukeye bwaho yatanze inda twaje kubona umubyeyi aza ku ishuri bari kumwe n'umwana imana ziwe zose yagize twasanze uwo mwana muceceke twasanze uwo mukobwa yahaye inda ni mukuru cyane niyo mpamvu byazanye ikibazo tugerageje kubwira umwana wanyu aravuga ko ari we wayitanze kandi azorera umwana ndakubesheye Dawidi niko sha Dawidi ivyo bintu baba kuvugaho ni ukuri directeur cheko mbona umwana wanje akiri muto atobasha gutangira ko ndakubeshera we vumvura kudaha uvuga sha nabanza reka gutoka umwana banza reka nose kurumva ibintu zose bamvuga nase ntiyakaye iyi mico miba ikura niko sha niwe wakoze ayo manyanga yose turagiye ku ikosa rya kane umuhungu wanyu nanone tudatinze yinjiye mu isaha ya gatatu babiga kuko mu bisanzwe ntaza yiga yinjiye ku isaha ya kane asanga umuprofeseri wigisha imibare sinzi icyo bavuganye aramufima amukubita umutwe wa hano mu nduzi hano haruguru y'izuba umwarimu aravirirana tuje kubaza baratubwira ngo ni abandi banyeshuri ariko abanyeshuri bose baravuga ati n'uyu wamukubise sinzi niba no wambeshe akambwira kosa rya gatanu ariko bitangaje cyane muri aya makosa tutonababarira umwana wanyu hongeyeho umusirive yari yaje gutanga orere mu ishuri icyo gihe sinibuka umunsi ariko byanditswe uwo mwana rero ahita amwambura ikimono yari yambaye umusirive imbere y'abanyeshuri itangaza barabaza baratohoza basanga ari we wamwambuye icyo kimono ahita nirukanka mu nyumvira ayo makosa y'umuntu ubayoboye ku ishuri ugahita umwambura imyenda yambaye imbere y'abanyeshuri ni agasuzuguro gateye ubwoba rero ayo ni amakosa amwe ntarinze nsoma ayandi urumva ko umwana wanyu ari ikirara izi ngeso mbi azikura iwanyu ntabwo ari iby'iwacu ibingibi azikura kwande
ese ukaya wemeye ko ari ndagukubita uyu munsi ukanyaraza ese ni ibiki ukanyaraza ukanyaraza ni je ni bora ukanyaraza habaye kari ibiki mwakoze naka naka eto nikashiriya ukanyaraza uyu mwana waje ni cyo kigitanga tiga kubinozo yimwe ikindi azanga amata ashushe asomera avoka ikindi ajya imyembe ishushe hanyuma asomera amabenyi kurumva birambabaje cyane kubona umwana waje agaruka ikindi muri weekend zose umusohokana ufata igenda yisiga amazi ashushe kandi buke buke kurumva aya ni amakosa mwakoreye kuri iki cyane cyawe uyu mwana waje weekend yose aho uzambara hote aratembere buke buke umutembeze agenda arebe n'inyoni hara kuri Tanganyika aya ni amakosa mwakoreye ku mwana waje kumuratera umwana waje w'imfura inda muzumve gatoya ariko ni hano hanze muzombora ese kunyabara ibyo bintu wabambwira ni ibiki bazavuga ngo umwana azarya inkoko ngo isaga akaruka amashari kurabona ibintu byo kuvuga ngo umwana ngo azasomera ngo amata y'inshushu ngo asomere imyembe ngo n'amagi ngo nimba n'amavoka n'ibiki urumva ibyo bintu ntibishobora kwera cyangwa se niki noba nizeye ko ari umwana waje wayimuhaye ibyo wavuga ngo wamenyereje umwana si wamugize ikira ngo ngaho ngo azaje ngo kuri Tanganyika ngo buri munsi biki n'ibiki urumva atabasohoka n'abandi bahungu ngo amahoro kugira ngo uyu mwana waje indahite muri buto umva kugira ufate neza akagahungu kawe kamuheza akakamatwi mabi hanyuma uyu mwana wanje muzo no mfata neza niko nakubwiye natanga kugira ngo avoka ishushe apana ibintu ikindi agatembera ku mazi rutewe agenda areba inyoni rutewe amererwe neza umwana wanje n'umwana w'umubakire ntabwo yakoze nabi kuva none ndamukuzaniye mu wawe muzomurera hamwe n'ikizungu cyawe asoni odatwomera no kuri Imana ukanyarabara ibyo zose urumva twobivamo ibyo ibintu bingana uko ngo imirete ngo bikini bikinywa amazi ashushe ngo asomera ngo amata ngo sinabikoreye kandi si uko twari dukenye oya mwakore mu buzima bubi ubona asanga iyi nda yarayihawe n'utundi duhungu kuko ku mazi uyu mwana wanje sasi no ku mazi ntazi no kuri Tanganyika kuko hasi nababwiye muzamutembereza aruhuke neza azobyara marayika nyamara uyu mukobwa ntiyubesha mu mubazo umuntu wamuhaye niko shavugisha uko uyu mwana wanje ntiyotanga inda nibyo zo ku mazi ngo ku mapisine bari hano banyura ntabwo abizi ntaranahagera umwana wanje ntaranahagera azagenda ariko agiye ku ishuri umuhungu niyivugire barabeshe we shavumvura kuko wawe ceceka noba uwakoze iri bara ni wowe ngavuga uko utayivuga noba tanzinga yako nyine yarampenze yego ni wowe ni wowe cyo wagipfura ni wowe genda kumwana umwana waje reka umwana fata umwana reka umwana muhamuretse imbwa nkayica dore agasa n'inzoka yayiseka nako gukubita zabaye mushakisha maternité mureke ibintu by'ikiniki komane izo zibaye inda zitatu yatanze ku ishuri nta bindi mugende mu mutekano umwana agiye kuvuka atwabyaye nabi rero bihari nta kundi je ndumva ibintu ari birebire cyane mwahuye n'isi nta kundi murera abana gusiga ihari umwana ntaribe azogaruka ku ishuri papa mimi sisomi utasoma sisomi gasoma ingurube bambaye